Pripadnici Smederevske policije u Velikoj Plani uhapsili su Aleksandra P. starog 34 godine iz Velike Plane i Velimira V. koji takođe ima 34 godine iz Smederevske Palanke pod sumnjom da su se lažno predstavljali kao policajci i uzimali vozačima novac. Oni su osumnjičeni da su u ponedeljak oko 19 sati na autoputu kod Velike Plane, neovlašćeno koristeći svetlosnu signalizaciju, onakvu kakvu koriste službena vozila MUP-a, zaustavili vozilo Audi Q7, predstavili se vozaču makedonskom državljaninu kao policajci i uzeli mu 2000 dinara da bi mu oprostili saobraćajni prekršaj. Prilikom predstavljanja vozaču su pokazali i lažnu legitimaciju MUP-a izrađenu od obične plave vizit karte u crnoj futroli za dokumenta na koju je dodat grb policije. Obojica će uz krivičnu prijavu biti sprovedeni osnovnom javnom tužiocu u Smederevu, a pošto postoje indicije da su na ovaj način oštetili više vozača i za mnogo veće iznose novca, policija poziva sve koji sumnjaju da su i njih zaustavili lažni policajci da se jave najbližoj policijskoj stanici na broj telefona 192.